Puileno lamsago jotrono haksang mani khorang YouTube channel hake phadi jotrono ani hamsak matai chibai yaparo tini norok ni bagai belai kaisa interesting topic tai belai ke nangkuk mani topic tu wi phayo abongkha phadi sing tini nalinai norok ni bagai tamo topic ti tika abongkha norok tabuk ani yago nai manai kaisa jinis obongkha hangar jotoni nogono motamuti manthogo kami amsayo hangar jotoni nogono tong thake o hangar belai khe chini bagai kaisa nangmani bithi ungui tongo jeng saimania hano ungui mano o bithi belai khe nangmani obo kaisa bithi ungui tongo jeng kebang ma dosa tai bipod manthro rogo o hangar ni bithi ni bising tiklai jeng kebang ma bipod yakni yogi man romdi tabuk tamo samungo chuk o hangar angkha tabuk gas hungkhang kangkai chini bohogo gastric manja khaden kangkai tai bohog dera bui diarrhea rok man khaden kai tai kuba khang kangkai okhlai chawi kuba kangkai tai apno karei jung samung khaipur rogo bolongo thangpur rogo pia chukjak khaden kangkai tai sinrai rok war chakai tai jotni slai kirma singsa jung chibu rok sujak khaden kangkai o hangar ni bithi snambui jeng o bithi ne hoite jeng thangnani lama mano hage phaditho asa kok kabangma salewi jeng nainai bahai khlaiye o hangar no jeng bithi snambui man tai a bipod ni yakni yogi man o hangar no pile jeng hangar gathang khlainar nanai bahake hangar gathang narnai kai thapani hangar jafruo kariwo apruo tuiriwi botharia ui o hangarno ha sing bai khlaiye bothare o hangarno abo haike khatiwinar na nangnai khatiwinar mani ulo o hangar ni no fului abo haike powder sana nangnai hake o hangarno hului omo haiklaiye ko powder sana nangnai o haiklai powder snambui o powder ni hoiteno bithi khlaijagui tung hake phaidijeng ase ko kobang saleawi bahai ke bithi snamtai a bemar ni yakni bahai ke jeng yogi man a kognatui jeng khamke detail khlai bujilen on bagai ta ma khainai jotni phasingo ang koi sanai takukte buhuk sungni phasingo o video no puilen simi paithak jora nai thungdi ei kobang khlai like tai share khlai di subscribe khlai di obo hai topics kaham buskango tai bonrok ti bagai ang tubui to hage phaditho puileno jung nelinai gastric chini bohogo gastric khane kai bahai khlainya na o hangar ni powder no jung unglia hanpano ekta kabo obo hai hangar ni powder 2 চামচ obo hai kai tuyo riui galogui obono ri kaham bai khlaiye kaham kai sakewui daily phung asri bohok khaliwo jung ek cup khlaiye nungkha dingkang kai noknai nung ek saptani ulono nini gastric ni problem je समस्या tomani abo truk khlaiye bidai ngi mathangnai abongkha gastric ni pore jung atomsa khlaiye nogo kebo bohok dera khai diarrhea manja kading kangkai aprobo jung obo hai khlaino 2 চামচ 2 বার khlaiye 2 চামচ hangar ni powder no 2 bai khlaiye galogui poriskar khlaiye ri bai khlai sakeui obno nungkhadingkai 1 cup nungkhadingkai no je diarrhea mani hamui thanai apno kari chini mokolo mungsasuk mokol hamiang khadingkai mokol robom khadingkai ri bai khlaiye ri kaham bai khlai ri poriskar bai khlaiye 2 চামচ বা 1 চামচ 2 চামচ hangar ni powder no
hangarni powder no obahai angnono tabuk phunuknai obahai powder no ri bai ke chui tuyo misiui obahai ke mokolo thekading khakai bar khlai khakai chini mokol hamyang mani abui thangnai amno karibo 20 nangkhading khakai जों मुंसासक बलं रगो सामुं खायना थांतनि चिनि साग रगो मुंसासक 20 नांगै बेलायखे बेलें तिरक फायि हामयां तखांखाय आर जागावो अबहाय हांगार न तुइ हुलजाक हांगारनि पाउडार न तुइ बाय पेटेटे खलायै आरो बेन्डिज मा खलायनाय बेन्डिज खलायखादिंखाय बार 15 मिनिट 20 मिनिट पर ओ बेन्डिज न कताल खलायै स्लायै रिदि हायखेंखे निनि 20 नांमानि रगो परिष्कार थानाय हामबुइ थांनाय आरो ताइ कुनु इनफेक्शन तंगला आपनो करे बो ताबु पियाज चकचक खादिं खाय बलं रगो पियाज चकचक खादिं खाय पियाज चकचक मनि जागाव सिन्द्राय वारचक मनि जागाव ताइ बेंग वारचक मनि जागाव आवा हाय खलायै हांगारनि पाउडार न गोबां खलायै बेन्डेज खलायगादिं खाय आरो ताइ आ बिस तंगै माया पाइथाको खाय अबनो आं सानाय जक्तुन स्ले गिरमा सिंजा चिबुक सुकजकमानि चिबुक तमुनो सुक्का दिखांखाय जे जागाव चिबुक सुक्का आ जागाव गोबां खलायै हांगारनि पाउडार न दै गोथांबाय दै परिष्कार बायखाय दै गोजांबाय बेटेटे खलायै आरो बेन्डिज खाकारि खांखाय बेन्डिज खावै मा हरिनाय 15 मिनिट पर खलायै अब बेन्डिज न ताइ कुमनि हांगार कताल चेन्ज खलायनो नांनाय चेन्ज खलायमनि उलो हंखांखाय ताइ नों 2 घन्टा पर 1 ग्लास खलायै 2 घन्टा पर अबाहाय 1 ग्लास हांगारनि पाउडार नि दुइ बाय दै गोथां बायखे सापलै अबनो नों मा नांनाय आबाहायखाय चिबुक सुकजकमानिबो ताइ कुनु मुंसा प्रब्लेम उंया नैनि सागो जे चिबुक सुकजकमानि बिस आबो स्राय खलाय हामबुइ थांनाय अन बागैनो ओ हांगारखा जोंनो बेलाय 10 कतरमा ताइ बिपद कतरमानि जोंनो कातिरिमान बेले केना हामबाय नरक नायतंदि बसकांनै सालो अबाहायतैबो जिनि इम्पोर्टेन्ट टपिक्स तैबो बिथि काहामनि कक आं नरकनि बागै दुइ फाइ दंगो अबन बागै असुक जरानो काहामके नायतंमानि बागै बेलाय केना हामबाय मालायनै तेवैसा